Ia, peona masani ai tae o asunga fu o vai as te tasi, e le talanoanga, ma le sui o le SSAB, le fo fatasi mai le sunga ia papu le rei tae au, e o le sui o le company o le SSAB, o le Samoa Stationery Box, mo le taro programe. Malo le usu so fo maria papu nei tae au. Tae manuia tonu ngataua, taro fatu i le sunga le o lo tumai fo ni tae au. Ile amtaina i fo yo ngaluenga nei vai aso a mata fatalo fatu i fo ile malu mai mo fa fonga le malu se tatu tunu o maua meni fasalaunga so se tafa tatu lalulangi o nei lalulangi fatalo fatu i fo i se mato au fingaluenga fingaluenga SSAB mai lava le afionga tamai tai pulenga atoa ia le ngata i leo lau fingaluenga atoa le SSAB fi fatalo fa fo ile malu le paanga fatau se tatu falolo fatalo fa fapitoa ia lau sunga tonga tau ni tai fatalo fa leuso ia ale mama le au le Momo Roosters kia ole matau tia le fatino ina le sunga ia ale mama lana au le talonga le so o talonga tata le samon malo ia le au le Momo Rooster congrats le uso ia ale ma ia silfia fo il tatu au le Momo Rooster pa wale au la kapile sponsoring le tatu company for your SSAB ia congratulations coach ia manuia i stalonga lumana ia pui ngol tata ia o te lo le history le ia talon tu lai mai ale ma wa pe o le fatu amanu malo le stalta ole fotuanga lava le pe e le uso fo ile ale ma wa ilunga matu vaenga fo ile wa fai sinte de se de ni le ave ne sponsor de yo ia le tai o ale ma se malo fo se tasi se ale wa tali le uso ya ale ma tali le uso ya ale ma tali ya tata apia le ngamalo mo apia le sitasi o au tu le ale kalapu ole ale uni la kapia le apia uni ya lo fatso ilalo le sunga vo ya ale ma ya ma le Momo Rooster fa malo to le au Momo Rooster ne tai ele ngata ile ole au fo ya pia ma roots ya ole o anga la vorta longa fa pena wa maka ole wo winga wa maka nga pe koe kana ngoa ka nga kaile I ka longa ia yungi la kapia me sa yungi le apia sa ole pe ole yuni ale dominating a yuni mai nei Afrika koe fo ile history ole yuni la kapia nei ia le sa tula e me ile ius tulanga fa pena au tu fatasima tulanga fa pena si va enga le ia ana le Chiefs ia do te la langa mai vai tau mea ka nga kai ka la kapia ia o sa la mela le pe wa maka ko kana ngor ko kele ka longa me sa ka longa ka o ina le la lu ka mo le skongi man tu le fatwa mo se se apia tata ya mota ia ai se ilo mo me apia ko mo ero le vongo mota lucky ya moka lucky white le to mo lo na no vai sonni ai taton winna tato company ya le sunga tata inga sunga ya ale mai ya le ngata le Momo Rooster ia pui tata le tato SSAB Momo Rooster alo sa le la mo e pop nei tai ao ia te lo la foto le no sa no e taru fa pito nei tai ao fa fonga le tnu ia fa fitai tunga tau ole nisi fo tato fa la wilo le sa longo ina tu le uso ya fola sa le pokala me mai atu ia tato fa la wilo fa mati lo alu taimine tele lo fa po ina la tau mai lava I lo fa tunga ina o mauta malawa o lava tato electronics tele tato lo fa po ina la tau mau tato pusa aisa mau tato machine lava ele ngata le tato TVs mau tato moenga ia tato moenga lo ia le special fa tasir moenga ia ele ngata le ma mona ie fo ie moenga eu fiai ole o alunga ia ma fo ma ia fo ia la tu fa tasir tato sitide ele ngata o lo fa po ina fo I tau le tu utensils fo ia fa nga mo le mosipuni o tulanga pena mo le mukuka ia wa fa mati lava ia tilo ia le malu fo le kalesi po ini meo mana o mie le fale fa fe nga tulanga fa pena o me ana sa wi fa mati al mele o lo mo fo ia tatu falasaina ma tatu falasaina o lo fa aluina fo tatu pa u le tulanga lo ia la usu ke lo ali po ta u falasaina sa e ko va ingi mo papala fala mangi fala li ai ona le o tulanga fo le
te leo swing o le vai tau Esa ole. Ia mantua tele foi o fontanga le ale afu. Au lotu matulanga fa pena. Ia isi au lotu le te fongangi fala. Lo fonga ia no foa malau. Ia olo maua olo alu fo ia tatu no foa ma tatu lau ono futsu ma le valu futsu tatu special le al tatu fa mati. Ia olo fa pauina o lato tau ele ngatre dia. Vai po ese la usu ele fionga faltu. Vai po peli mo le faltua ele au faltua le vilinga le la vilima mo tatu la usu ia le willa ia matama ia vili vai o ia tatu la usu ale prenel tu la usu o le brother mo le singa o le festa la nga ia usu ia so io kamanga le singa ia wa esa o telefona o tatu taimine ia ele na o le tupa fo tuma tsa euro so le lo fai vale o su wa su ia se ko nginga pio ke le isi au po ale ia wa va kula ko fu ia su itanga o tano ala fo ide su ide su ila au vilima manga ia tama le vilima fa pe o tama sisi ia manga fa fuanga de Hello, Bob. Sen fala widore, é uma foi mo aula capia, ro mo tatu la. Ai tu langa na lo e tatu fa matia, tele tatu lo fa po ino la tu tau. TV vai po malie fa fe ngai ngad la po ala TV na ya. Lo mo tatu TV la po o fa matsango fi ina fo le mota ia le fa fe ngai nga. Ia le ngatsai le tatu tu langa lo e tatu Bluetooth speakers. Vai ngal JPL, ngai teu fa de fa fe ngai. Fa ia nga mia au tolo vo. La masam tu langa fa pena. Ia tatu o mai desia tatu fala wilo o aluni tatu fala wilo le twin deal sa mataina le so les farele wo tuana yat fa mai aina la les tuana ervason ni o tatu twin deal la le tele tatu lo vo ie tu fa tasi tasi al tau tasi al price o le tulanga vo ile o le fateta inga e lua moenga tasi al tau o le so le si fateta inga tatu o lo le o tatu moenga value tatu moenga e fa fita la ile lua moenga le value o le lua moenga le a lo fa pauina le lua fita mine kusa ko ai kere pa uro lo ia ide tatu 20 ele ngatsenga e tele tatu lo maua tatu tulanga tatu tipo tiwila tatu rice cookers tulanga va pena e te ala tu fa taulo piki de lua ia tasi ale tau e toma ma ni e voli rafinga o le fa mama avenga le tatu o le ia fo o te mantua e lava le faitio le malu la tunu le faitio e peso o pau la tula e fa nga le 20 o le e mantua e le o sa nga le mu fo e tula ngo ia tatu me afale e le peso o pau e le se me tu po le pe pau le nga ski poki ya le o ke le ski que no gale pa ka se ki poki tu langa na lo e tele tatu fa la wido ia fo ia tatu dressing tables o ia tatu cabinets tele tatu me fale o alu fo el tatu fala wido le 20 ai le ma fai ona e lo pe ai le sia tu tonu ia pete sia fo i lunga tatu ben fai lang ia o ia tatu flyers i lunga tatu Facebook page e te si la mai tanga ai e po ia fo se o lo e tau sa ia ma se o lo e o lo mo mia e lo ainga ia ma tu langa pena mana ia malo fa uma tatu back to school sa ole tatu back to school le sa faia le se ilas farai le sa faia le se ito tele nei tanga na ia le tatu se ia le ngata le sa auto va atu fo ile to tele le malo le tunu ul tatu price giving ina so tona ile sa fa mai nei ia congratulations sai atu fo I nei tanga sa fa manu ia ina fo ile il tatu se idea tele tatu se ie tele ona fai tele tatu fala wido
tam fai lava to give back ile community pe tulanga na ia sa fifia lava fo ile ia le malu fo isi mato ofenga luenga ile ngata le mato tu mete pulea to tele o tangata na utova atu ma watu ala tu fa na ula stona it price giving wa pe ole unga lava le ole tato back to school esa ia ole mol fa na wa ia pesa tu atu fo ni fasalonga wo tu na ia su tu price giving ma watu lo walo wa mo ia a ela ku e ke maku e tau le mo ele nganga back to school we da me jau me kameki eu tu langana na e tatu back to school tele fo tatu fala wi lo o mai atu ia e ave lo le fai mo fonga le tamai tai pule le nga tse do pule ngam lo fenga luenga mo le tse fa tai pa nga fa tau ai le nga tse ia o ma pa ma au me mai o fai fa tau me runga tatu service o le online tele foi tatu fa tau na o sawanga ilunga vaenga o tatu online service o iai level tatu vaenga le online team le tatu company fai on talia se facility po se o lo fo o e tau sa idea wa fo ia le nei vai tau bis Mania, maro fa tai tele pop nei tai au se vanga na se me o misi le tai au fa mo mole le ai fa tai tau tau na o se fa manato tu lava tatu service le online shopping ia le ngatselia o lo tatu vaenga le sina monga sa parkins tele tatu o lo fo o lo maua tatu sa parkins tu langa lo tatu treats tatu lunchables tu langa lo tatu fruits tatu vegetables tele o lo fo po ino la tu tau asia ne ia I sina monga ia pete asia fo ilunga wa e lava la le separate page le vaenga le lunga le o Facebook sa parkins asia fo ilunga mo ni o lo fo o lo tau sa idea war fonga tau ma fole o le malo le tunu ia le ngata ide o le telo tatu o lo si tu o lo mo wai pe le toi famanato tuna tatu tunu ia au fo nei fanga loina ia mato specials ia tolonga tau tele na fai pop in specials pop ups pe eu so fa fosse ia pe o verso zona ia tu ia na ia mato pop up special ia ta o le Tech Tuesday sa fa alu la solua ia tam foi de ia o ia de manatu foi de afionga le tama tai pule e kama special ia o like during the week mato langa fa pena ia o le farile sa fa alu ina le Furniture Friday pe tu langa fa pena ia ele fai ona e mawaina ia tato special pele asia ingo kamanga e ko nga kala vanga ke le roa le kuela ma ke me ango le ke rua ku se vale e pola so lo a saulo mo special fa piko le ke ma fa kaulo o ingo fai ala masia e le tulanga na ai mo le tse fa tsai le sungo fo de ro tumo fo ni tsa mo ko kalami matsango fie fa tsai fo lo so atau mo le lo so atau au le mo le ko kalami le tsa mo le tsa fie mo le tse fo fa tsai le malo le tunu ro o atu pe I le aso fenga fa tsau fo le ale tatu company a wona I fanga loina o tatu fa la wilo mama o lo to la lawina atu o lo anga va uma ia tatu la uma I le motune ia le ngata le tatu Big Island Store okay ia mo le toi fo de fa tsai lo sunga ne tsai ia vai mole tsai vai malu po nga le malu se tatu tunu ia la foi se tala o sasi ia se tu foi o le tatu mari ia o le matu foi tama matu atuina ia matu nei ai monu tele ina ia talu manga nei aso lo sunga tunga tau alo fa tele pop mo le ava no nei tau tala foi fa la ulon fa bitole sa pa foi na misi te o se vai ngol Talanoaga nei asiasi ia I le falo lo le sap ia na ro ai le tele vai ngana tala toile sunga pop nei tau tala toi felo ia so for vers fo manu ia nei tau pop pena fo o na fa fonga mai le tino o fa Talanoaga ma le sunga pop o le sui o le sap se si fa ponga ile asunga fu o le vai as fo